قالوا بي أنؤمن لك إهدا سكو من هولو تما من قم انت من جوكت إهدا سكدون واتبعك هنا جوكو ما الأرذلون كوي جاسو كوي بمرا موي مرا لامو مرا جودي بينو يوتي ما منن ابن نتاك من جورودي نكو غوتو ما من جوكي هونde wotre men jokkatama hida wonde be mana ko politique no hawkira ko tami kon fi ko yaabi ko wandi ko ni Aba Jahl en kadi posiranno ne laada meden Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala ibe wa ma ilmi kun doni gandal an hidon sikka bima kanu e ko be lati amaluna e be no golla kun doni gandal an e ko be jukki ko in hisabum hasbo e be yonali illa ala rabbi sunaka jomi Allah tashkuruna sinno hidon anduno awa min wa ma ana mi wonal bi taridil mu'minina ko mi kado to do gomdimbe be few in ana mi wonali illa nadirun sumanako mi wajoto do mubinun finnina qalu be kayunu la illam tamtahi wallahi sa haditaki ya nuhu latakunanna wallahi alafata min almarjumina jiyaɗo e rajmaɓe bimana jeyaɗo e waraɓe qala wi rabbi joomi inna qawmi anno yimɓe am ɓen kaddabuni ɓe fennilan faftaha bayni wa baynahum ñaaw hakkude e maɓɓe fatan ñawande wanajjini dandalan wa man mayya ɓe wonduɓe am min almuminina immorde gomɗinɓe ɓen Allah jaabini du'a on ɓay enen en du'otako ko ɗon tarduɗen Allah jaabinani mo du'a on fanje naho Allah daali men dandimo wa man maahu ɓe wonduɓe makko fil fulkil mashhuni e nder laana humbuka kan hon ɗum summa agragna refti men yooli baadu ɓaawo men dandiɓe men yooli albaqina hedditiɓɓen inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo laaya tan mande jande wama kana wonali actarum ko ɓuuri hewde e maɓɓe kamɓe yimɓe ɓe mu'minina hiɓe gomɗina wakkile wonon ka seeɗaɓe wa inna rabbaka anduno jomma lahu al azizu rahim kanko woni tedduɗo kanko woni yurmeteɗo on kadabat fennina si ɗum feƴƴi aadun aadin koɓɓe almursalina ɓen kadi fennine laɓɓen ɓe inna nuhu yimɓe nuhu ɓen fennine laɓɓen yimɓe salihu ɓen fennine laɓɓen yimɓe annabi hud ɓen fennine laɓɓen or kele goto kala ko nelaɗo goto nela e mum kono ka islam sa fenni nelaɗo goto ara a fenniɓe fo saabu nelaɗo maki al anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid annabaɓen fof ko nene goto baba goto dina maɓɓe kan kadi ko wota kala mo fennuɗa e maɓɓe ko ɓawi yaalo e on oya kadi sa yinoma a fennaynomo ɓay ko gotum ɓe addi ide qala lahum tuma nde wi annoɓe akhuhu musidɗo maɓɓe on hudun ala tattaguna en hulata Allah acci on shirku inni min lakum wonande on rasulum kom nelaɗo amin holniɗo fattagullahu li Allah wati woni ɗoftoɗonmi wama asalkum min andaki on alaykum en on wajada ko min ajirin immordin joddi in ajiren joddi andi wonali illa ala rabbil alamina sona kalla jeeɗo windete o atabununa e on mahay bi kulli ri'in onon kala ka towiti e leydi ndin on mahay ɗon aya tan mande ta'abathuna ka fijon naka rewon Allah onon ka fijon wonaka yeeyon onon ko fiji ndaaru tun wa tattakhiduna e ɗon jogito masani a kuɓeje la'allakum asikka non takhuluduna on luttay ka aduna so yii cuuɗi ko yimɓe annabi huudi ɓe mahayno kon sa yii ɗum asikka ɓe luttay ka aduna hakke ko ɓe mahayno ɗum ɓe jalɗina ɓe waɗa ɗum garanti molanagi suudu wotru ndu on yiyay ndu milan tawa ndu landaki renouvelede hakke ko gulli onon on gollira e ndi leydi asikka ko ɗo luttoton o ida batastum si on lettay batastum letton jabbarina lettande nde dundaranke lettata bi mana onon kala mo nanguɗon ko ɗum woni tawi ɗon wawimo on waɗata petit affaire on lettaymo lette molanaɗe tiɗuɗe onon ko ni woni no siforɗon onon ko ni woni no waɗete ɗo woni no waɗoton fattaqullah mi torike on huule Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'uni ɗoftoɗo lammin wonɗo on yewtude ɗo on annabi huude alayhi salatu wassalam o holli ɗum ɗo yimɓe makko ɓen jikki si ɓe nanayi ɓe jaɓa ɓe waajito kono ko neɓuɗa ɗowtude mo mara suudu a yiltoto ko ɗum woni ɓe naatali tafsiru wa ida bakastum jabbarina ay wa ida akhadtum son nangi goɗɗo mo wawɗon bil uqubati sabu lettugol mo akhadtum nangironmo bi uqubatil jabbarina nangal dundaranke ɓen tadribuna wa taqtuluna ala alghadabi hara hiɗon wara hiɗon piya e hoore ñaande ko ɗum woni fira maggal on fattaqullahu li Allah wati on ɗoftuɗon mi wattaqullah deyi hulon o Allahjo amaddakum ɓeydu ɗon hiɗon andi hari ko on seeɗaɓe o ɓeydiri on bima ta'lamuna sabu ɗin piiji ɗi annduɗon o ɓeydiri on atakum ay o okkori on ko wiyete kon jawle buy e ɓiɓɓe buy bima ta'lamuna sabu konko annu ay summa bayyana ma atahum o ɓangini ko honɗum o okkiɓe ay amaddakum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓeydiri on bi an amin nemoraɗi wa banina e ɓiɓɓe worɓe ɗuɗuɓe o jannatin e ngesele wa oyunin e canɗi Allah ɓeydani ɗum ɗo fop inni min modi akhafu alaykum ɗe hulani on adaba yawmin lette e ñalade asimin mawnuɗe son rewali Allah kalɓe he ko ayo huudu meɗen wetadema sawa'un alayna
hino fotatere e hoore men awa afta ko a waajotoɗo a waajike am lam takun ka ala kasi minal waisina jeyaɗo e waajotoɓe no fotana men ter wota bunnukure ma e kaaƴe mais wonaali meɗen gomɗina in haada ɗum ɗo wonaali illa hulugul awalina sowona gikku yimɓe aran ɓeni ko komin jokki ɗo ha menen fuɗɗa yireede ɗum min taw ɗum no jokka wamana han men wonaali ɓe muaddabina komin letteteɓe ɓay addinoɓe jokkude ɗum ɓen sincuɓe ɗum ɓen ha hande ɓe yettaka ko raɓɓiɗi kon fa kaddabuhu allah daali ɓe fennimo fa alaknahum menen kadi min halkiɓe inna fi dalika ande woni ɗon kadi laayatan ma nde jande wama kana kono laataki actarum ko ɓuri hewde e maɓɓe muminina hiɓe gomɗina wa inna rabbaka lahuwa al asisu rahim ande no jomma kanko ne teddu ɗon kanko ne yurmeteɗon yo allah teddi en yo allah yurmi en so ɗum feƴƴi kadabat samudul mursalin yimɓe annabi salihu ɓen kadi yeddine laɓɓe ido qala lam tumande wi annoɓe akhuhu musidɗo maɓɓen salihun ala tattakuna en hulata allah inni min lakum wonande rasulum komi nelaɗo aminu holniɗo fattaqullahu li allah watiuni ɗofto ɗonmi wama sa'alkum mi landaki on ala hi komi wajoto on komin ajirin immorde e joddi in ajiri en joddi andi wonal illa ala rabbil alamina sowonaka allah jeeɗo windere nde ene onon hiɗon sikka sutura kuna on accitirte fima ha huna e nder koko wonɗon e muɗum ɗo ninama ni hiɗon jokki weeli foti e puyda ƴawra jippara on sikku ko ni accitirte ɗon aminina kon hooliɓe fi jannati hiɗon e nder guesele mon wa uyunin e canɗi wa zuru'in e remruji wa nahlin e tamaroje kalɗo ha ɓiɓɓe mum haade mum no cinkodiri onon ko ni accirte ɗon on haɗatake on yamirtake wawa wonde wa tan hituna hiɗon lesa minal jibali immorde e pelle ɗen buyutan waɗon cuuɗi faari hina hiɗon welti hiɗon bunga hiɗon ñaaƴa ƴawra jippora fattaqullahu le allah accon ɗum wati woni ɗofto ɗon mi komi yamirta ko wala to tewi watan ɗofto amral musrifin yamirore ɓeeɗo bonnuɓe ɓeeɗo feƴƴintinɓe bonne alladina ɓen yufsiduna bonnuɓe fil ardi ka leydi wala yuslihuna ɓe moƴƴinali watan ɗofto ɓe on borrete qala ɓe wi heeko an yusalihu innama anta ay an andu an minal musahharina ko a jeyaɗo e bilɗa ɓegoy ko a yooliɗo wonɗo komo a haaji mum boni ma anta a wonali illa basanu sowona ko a neɗɗo misluna sifa amen na jinna na malaika fatina addanimen mbi ayatin ma nde hollude ko ane laaɗo in kunta salati kemna swadikina ko a jeyaɗo e gonguɓe qala wiɓe awa dareɗon noon nani hiɓe fetere hiɓe hoore fetere o wi awa haadihi naqatu awo wi mbaɗo ko ɗum woni haadihi naqatun ko ɗum woni mbaɗo ko ngeloba ni mbamba suti ɗon ɗo ko ngeloba ni laha hina wodani ma shirbun jaran ko mbo duwa yarde ka cangol ñallal wala kom no wodani onon kadi shirbu yawmi yarugol ñallal ko ɗum woni maalumin andangal mi mana cangol ngol joni waɗama tuuru tuuru hakkudeji moɗon ƴogon hande yaron ko wuppiron eko lotoron eko yaron hande kamba kadi mba yaha janggo mba yara ɓihi ndiyan ko woni ton kon donc haray ko ni woni tuuru tuuruji ɗin hakkudeji mo alamatan lakum mbangeloɓa ko mande wonande on laha shirbun minal maayi himba mari droit yargol ndiyan ɗan ñallal wala komi shirbu yawmi minal maayi onon kadi hiɗon mari droit yargol e mabba ñallal ndiyan ɗan malumun anda ɗum binnu buu bin nubati yawmul laha o yawmul lakum lontodirgol onon ñallal kamba ñallal wala tama suwaɓe suuyi wataw memirba ko boni de taw soppuma wataw memba yeyi ɗon ha tawi o sikkitike ɓe warayba woni fa yakudakum sakko nangan o adaba yawmin lette ñalande asimin mawde ɓe yeddimo fa garu ha ɓe soppimba fasbahu ɓe wonti nadimina ko ɓe ninsuɓe saabu ɓay ɓe soppimba ɓayre ɓenni ko ɗum woni annabi salihu min soppimba kala ko watta o e waɗu noon holandiɓe simba waɗuno hito ɓenni himba waɗuno hito o wi ɓe laabi jeelu o mba ñuñuno laabi tati o wi awa fatamatta u no ɓe addirani en ka suratuji dow to fatamatta u salasata ayyami awa noon kadi dakimite balɗe tati ko mba ñuñi kon laabi tati ko mba haalani on ɗum ko firi wo noon kadi ko balɗe tati luttirɗon aduna fa akadahum al adab lettere nangi ɓe ko noon woniri mbaɗa salasati ayyamin ɓawa balɗe tati ɓe wi en ka tafsiru safatu tafasir wonde manna ɗum ko waɗi koye alarba ɓe soppimba ɓe ñalliti alkamsa juma asawe lette ɗen ari e ala inna fi dalika ande woni e ɗum ɗo la ayatan mande mawlanande wama kana kono wonali actaruhum ko ɓuuri hewde maɓɓe muminina hiɓe gomɗina wa inna rabbaka anduno joomi ma lahuwal asis kanko woni tedduɗo arrahimu yurmeteɗo o kadabat fenni si ɗon feƴƴi qawmu luutu mi yimɓe annabi luutu ɓen almursalin ida qala lam tuma nde wiyannoɓe akhuhu musidɗo maɓɓe on luutun ala tattaquna on hulata allah accon waɗugol luuti yanko yaagal accon waɗugol zina inni min lakum wonande o rasulum comme nelaɗo amin holniɗo fattaqullahu le allah watuyuni ɗofto ɗonmi wama sa'alkum il anday kan ala e komi wajoto on komin ajirin immorde e joddi in ajiri e joddi andi wonali illa ala rabbil alamina sowona ko allah jeɗɗo windere nde o
atatuna dhukurana ono on ara yidon e worɓe ɓen gorko e gorko min al alamina immorde tagore nden wa tadaruna accon ma khalaqa lakum konko Allah tagani on newinani on daginani on rabbukum joomi mon yo on yiidu e muɗum min azwajikum immorde ɓe ngoli mon ni hey bal antum sikoni onon ɗo mi yi on ɗon ko yimɓe aduna jaggutuɓe feƴƴitib keero nokku ko yiɓe ma sabaga ko mbihal awwalun hay goto aditaki on e waɗugol ɗe golle ɗe waɗɗon ɗo nokku ko noon o haalirani ɓe ɓaale ɓen hey ko ayo luutu laylam tan tawi wallahi sa haɗitaki ya luutu latakunanna wallahi ala to minal mukhrajina jeeyaɗo e yaltinaɓe kasare ɗo pes a yaltira ɗo jemma a yaltay ɗo ko mayɗo yalte e tappandu ɗe andi ko ɗum woni e golle jahili ko kambugol qala wi inni min li amalikum do wonande golle mon ɗen kala ko waɗata o lan kala ko waɗa tollan min on minal galina komi jeeyaɗo e añuɗo golle mon ɗen miɗo kondani haray ko ni woniri julɗo fii so tawi woni a haaɗi haɗore ma nde nafata so tawi ɗa wawi haɗude haray haɗu ya cheikhu kala gollal moƴƴal yiwɗa waɗaka yamir kala bonnere nde yiwɗa kondande rabbi joomi najjini dandan waali e ɓe ngure ande mimma yamaluna immorde ko ɓe woni gollude fa najjaynahu men dande mo walaw kanko e ɓe ngure makko ne ajmaina ɓeɗen dangal illa ajusan sona yummirawo fil gabirin on ɗon ko jeeyaɗo e yoolaɓe halkaɓe tumma dammarna rette men halke men yooli al akharina hedditi ɓen wamtarna ko ɗum woni men toɓini alayhim e dow maɓɓe mataran toɓo kono wona ndiyam fa saabuni matarul mundarin toɓo waajaɓe sali ko toɓinana saabu ko kaaje musawwamatan inda rabbe ko kaaje woni ko fiɗiraɓe inna fi dalika ande woni e ɗum ɗo kadi la ayatan mande wama kana kono wonali actaruhum ko ɓuuri hewde e maɓɓe muminina heɓe gomɗina wa inna rabbaka lahuwa al azizu rahim anduno joomma kanko ni tedduɗo on kanko ni yurmeteɗon si ɗum feƴƴi kaddaba fenni ashabul aykati yimɓe aykati ɓen ɓen ɗon kadi fenni kono yo musidɓe julɓe almursalina nelaɓe ɓen ashabul aykati ko ɗum woni ɓen ɗon kadi awa ɓe fenni ko ɗum woni nelaɓe ɓen ashabul aykati ko woni ɓen ko yimɓe annabi Shuhaybu ɓen ashabul rassi ashabul aykati fo muɗum ko yimɓe annabi Shuhaybu ɓen on andi al aykati ko leɗɗe ko foore ko ɗum wiyete foore ko ɗum wiyete al ayka yimɓe makko ɓen fenni almursalina laɓ ɓen id qala lahum tumande wi annoɓe Shuhaybu annabi Shuhaybu ala tattaquna an hulata Allah inni min ndelakum wonande on rasulun komi nelaɗo aminun holniɗo fattaqullah hule Allah watiuni ɗofto ɗon mi wama as'alkum mi landaki on alayhi e dow komin on wajade komin ajirin immorde e joddi in ajiren joddi andi wonali illa ala rabbil alamina so wona kalla jeeɗo windere nde on tawi no jeeya e bonnereji yimɓe annabi Shuaybu ɓen jamfagol ɗuyta ka etugol e ka peesugol ka ngeygo bi mana ɓe jamfoto tawto shirku ko ɓe jokki kon o yiɓe awful kayla timmini etugol ngol wala takunu wata lata min al mukhsirina jeeyaɗ ɓe ɗuyta e ɓe ete wasinu peesire bil qistasil mustaqim peesirɗe ñiiɓuɗe few noon sikkeli on ha o feewa wala tabkasun nasa wata on ɗuyta yimɓe ɓen ashiyaahum coggeli maɓɓe ɗin ko ɗum woni komi tori o wala tasaw wata on yaaru fil ardi ka leydi mufsidina bonnugol ɓaawo moƴƴinama e mayri haray ko ɗum woni komi tori on e kadi wattakulladi huule o allahjo halakakum tagoɗo on wal jibillaka o tagi kadi koneli al awwalina aditiɗi ɗin kanko tagi fof ɓaalo ɓe wima innama anta ay an Shuaybu andu an min al musahharina ko a jeeyaɗo e mbilɗaɓe wama anta wona illa basharun sowna ibnu adama mithluna wawɗo no min wayɗon ko wonno wajantoɗami wayni siko woni na zunnu kamɓe ɗen sikkama goyla min alkadibina ko a jeeyaɗo e fenoɓe si tawi noon ko gonga wonɗa fa askit alayna haray taƴu liɓa e hoore amen kisafan huntere molanande mina sama e morde asama on deppo hoore amen muñcitame in kunta salatike mina sowaɗigina ko a jeeyaɗo e gonguɓe kala wi rabbi joomi rabbi ko joomi an alamu ɓuuri andude bima ta'amaluna ko on ɗon wolude kon fa kaddabuhu ɓe fennimo fa akhadahu nangue ɓe adabu yawmi zulla bimana leɗɗe ko woni kon e ñalande ɗowdi ndin nangue ɓe e lette bimana e ñalande ɗowdi ndin ko fanda ɗum nangue ɓe lette yawmu zulla ay waqafal adabu lette ɗe yani fawqam sengo dow maɓɓe ka sahabatin wano duulere fa harakatuhum ko ɗum woni kañum lette ɗen sunni ɓe sunniri ɓe bi hirri ha saabu nguledi majji o ko ni woni no ɓe lettira kamɓe yimɓe annabi Shuayb lette ɗen formi ari hoore maɓɓe wayi wa ñaa duulere kono wonti nguledi hoore maɓɓe sunni ɓe lanni ɓe innahu no Allah
innahu no lette ɗen kana ɗe laatike adaba yawmin ko ɗe lefte e ñalande azimin mawnuɗe molanaɗe innahu no nden duulere kana nde laatike adaba yawmin kone lette e ñalande e azimin molanaɗe inna fi dalika ande woni ɗum ɗo kadi l ayatan ma nde wama kana kono wonali actarum ko ɓuuri hewde e maɓɓe muminina hiɓe gomɗina wa inna rabbaka lahuwa al azizu rahim no jomima kankoni tedduɗon kankoni yurmeteɗo wa innahu no nde qur'anare la tanzilu rabbil alamin wallahi ko nde jippinde wallahi ko jippinide ko Allah jeeɗo windede nden on nasala bi jippu di e mayri ar ruhul amin o ruhu hoolaɗo jibril alayhi salatu wassalam o jippininde ala qalbika ka dow ɓernde ma li takuna fi alatangal mundirina jeeyaɓe wajotoɓe hulɓinoɓe bi lisanin arabiyin e ɗengal arabu mubinin feeñuka wa innahu no qur'anu noon la fi zuburil awwalina hinde windigo e ɗeri aranɓe ɓen nande fof kono yoga e ayaji en windino e mayre awalam yakul lahum e laatanake ɓe ayatan mande an ya'lamahu nde ɓe andata nde ɗo qur'anare an ya'lamahu nde ɓe andata nde ɗo qur'anare ulama'u bani israila ganduɗoɓe bani israila ɓe ganduɗoɓe bani israila ɓe ene wanaki ɓe nde ɓe andata nde qur'anare ɗum hanino ɗum fotino ko ɗum woni nde ɓe andata nde ɗo qur'an kono hatta ko hibbata hibba Allah subhanahu wa ta'ala on daali awalam yakul lahum e laatanake ɓe ayatan mande nde ɓe andira nelaɗo an ya'lamahu nde tawata hino andimo hino humpiti fi makko ulama'u bani israila jannguɓe bani israila ɓe ɗum yonali ɓe walaw nazzalnahu si min jippinino nde qur'anare ala ba'dil ajamina e dow goto e yoga e tawɓe wona arabu ɓen kala mo wona arabu ko ajam wono wi'irten noon enen kadi leƴƴi ɓaleji ɗi kala mo wona enen ko leñol ɓale o no woodi ka ɗum tippa wata yimɓe ɓen kondano ka haysi en wowlataka kono no woodi ka ɗum tippa hollu ɗum hedditiɓɓen koɓe leƴƴi ɓaleji dalil mum no woodi hara Allah daali men jippino nde e hoore goɗɗo goo harana arabu faqarahu o jannginde alayhim e dow maɓɓe kamɓe arabu ma kano ɓe wonatano bihi e mayre muminina ɓe gomɗina donc kadalika kon ni salaknahu men naadirinde mal entente men naadirinde no boniri fi qulubil mujrimina nde ɓerɗe bandiɓe ɓen wona nadande nafayde ko wonde la yuminuna bihi ɓe gomɗintande hatta yarawul adaba al alim ha ɓe yalette musuɗɗen fa yatiyahum ɗe araɓe baktatan e joheyohum har kamɓe la shuruna ɓe sowa andude fa yaquluɓe inna hal nahanu taw si menen min wonali munzaruna nettinanteɓe afa bi adabina Allah daali ene e ko lette amen ɗen yastajiluna ɓe hawjirta ɓe heɓayɗe ko yonata afarayta yal immattanahum simen dakmitiɓe sinina duuɓi tumma jam refti aroyiɓe noon ma kanu konko ɓe laati yu aduna heɓe foda wawi wasi ɓe dakmitaka hay ñallal ma ko na nafata ɗum canume maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yatamattauna hiɓe dakmito yumattauna hiɓe dakmito wama ahlakna men halkali min qaryatin immorde e saare wo illa laha mundiruna si wona hino wodani nde wajotoɓe dikra ɗum ɗo ko waaju wama kunna min wonali zalimina toñoɓe wama tanazzalat bihi jippinali nde e qur'anare alchayatinu cheytanuji ɗin cheytane wawa jippinde wono nde e qur'anare et puis wama yambagi lahum hanana ɗigoy kadi hay si taɗi kadi ɗinni ɗi ukkoto ɗi waɗa ko ɗi hana waɗude wama yastatiuna ɗi wawata kadi awa jippinde qur'anare nde innam no kanji ani sami ga yahugol jentoyo hay ko malaikaɓe wolata konko kammula mazuruna ko ɗi heedaɗi e mum jooɗi ko ɗi sakkade ɗi wawata fala tadu wata rewma allahi wondude allah ilahan akhara reweteɗo goo fatakuna zakko latoɗa min al mu'addabina jeeyaɗo e letteteɓe wa andir waajo ashirataka al aqrabin gorol ma ɓurgol ɓattade ngol conseil kanko nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam o ƴeewi fello hoore fello safa o noddi gorol makko ngol fof ɓe mooɓi o waajiɓe ha o ɓay o gayni ko daññande aba lahabi inni ene mouhammadou ali hada da'awtana ko sabu ɗum ɗo noddirɗamen tabballaka 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 laabi tati mo wulideni yo allah halke yo allah halkare wodanima halkare wodanima hewtutugol maɓɓe ka suudu allah jeppini suratu aba lahabin ka yettanagol nelaɗo tabbat yada abi lahabin wa tabba juuɗe ɗiɗi aba lahabi ɗen fof halkike ɗe halki saabu wiya juɗɗen halkika wiya ka hoore nden halkike ko saabu ko juɗɗen o sappori nelaɗo o kambi ko ɗum waɗi allah daari waqfide joltin janahaka gabitanji ma ɗi liman ittaba'aka wonande on kala jokkoɗoma minal mu'minin immorde gomɗinɓe ko fanda e nelaɗo jolti gabitanji ɗi nawa si nelaɗo ne mari gabitanji alegoy ko yo wonu newaniɗo yankinaniɗo gonɗinɓe ɓe si nelaɗo ɓurɗo en fof wiyama yo yankinano en itti e sikke men accen tappugol ɓernde accen wi'ugol min
ɓe wi'i man qala ana falaysa huwa kala wiiɗo ko min haray wona kanko ni kanko ila nden ñande ko waɗa Allah no fa in asaw kasi ɓe yeddima faqul wi inni min bari un dow komi woɗɗitiɗo mimma ta'amaluna ko on ɗo gollude kon wa tawakkal hoolora alal azizi e dow oɗo allaji arrahimi yurmeteɗo hoolora oɗo haray a tippi ka ñolata ka wuɗata alladi yo allaji yaraka sotiɗoma hina takumu sanga immotoɗa jemma e ñallorma fi juulugol wa taqallubaka e nder waylitale ma ko waylitotoɗa kon ko memmintoɗa kon fi sajidina e nder sujudeje maɗa ɗen innahu no allah huwa samiu kanko nanowo alal imu annduɗo ala daali hal unabbikum taw si on acce joni noon mi humpita on e ala man tanazzalu shayatin koye hoore hombo cheytanuji ɗin wawi jippinde koye hoore hombo cheytanuji ɗin jippinta si ɗi wawi jippinde tanazzalu ko ɗi jippinta ala kulli affakin koye dow kala hewɗo penugol ati min rondiɗo bakkatu koye hoore ɓeɗo siiɗi wawno jippinde koye hoore ɓeɗo ɗi jippinta wawi aw na e hoore sifa mouhammad yulquna sam'a hiɓe jento noppi ɗin hiɓe fero nanɗe ɗen fi jentagol kono wa aksaruhum ko ɓuuri hewde maɓɓe kadibuna koɓe fenoɓe wa shuara'u yimoɓe ama ɓe yattabi'una ko jokkata ɓe alghawuna ko bewɓe ɓen si woni dédicace no woodi nouvel album no yaltude palais de peuple belvédère ɓayɗen indi andi hôtel d'indépendant ɓayɗen andi ko e nder ɗi nokkili ɗo hôtel Kamayen ɓe ɓurata wadde dédicace ji ɗin ɓe invitata toon si wona bewɗo ɗimmoje makko si ɗon faala jente tun communiqué ji ɗin ka radio e ka télé e ka radio privé ji hen ko bewɓe ɗimmoɓe maɓɓe woni ko ɓe invitata ko bewɓe ɓen kadi woni ko nototo ko ɓen woni ko jokkata ɓe yimmuɗo e jokkuɗo mo ame ɓe fof ɓe woni bewɓe alam tara yaal annahu no ɓe seede koɓe bewɓe fi kulli waadin e kala aynde yahimuna hiɓe wumanno sula yawtande ko woɗɗi wo ko woɗɗi ɓe yaaɓe notoyo noddanu kabilisa noddi toon wannam no kamɓe yaquluna hiɓe wola ma la yafaluna ko ɓe huwata min waɗa e on hunde kaari min warra e on ni ta ɓe wata noon huwde ɗum illa alladina sona ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati